Evo imamo ovdje Nokia E90. Puno ima priča o tome kako se može gledati neki video preko full screen rezolucije njezine, da izgleda dobro i tako dalje, pa sam puno tražio po internetu i tako. Pa puno ljudi objašnjava na internetu, pošto Nokia producira preko njihovog Real Playera samo MP4 format, taj video bi se onda trebao rezati u 800x353 rezoluciji, znači u rezoluciji ekrana. Ali ima jedna caka što nije objašnjena, a možda i je, samo ja nisam našao. Sama Nokia može producirati znači DivX, naravno ako ga kasnije instalirate posebno. Kad ga instalirate posebno, evo ga tu, sad ćemo ga označiti. Znači DivX je standardni DivX format koji gledamo i na televiziji. Evo i tu su sad neki filmovi koji su isto u nekim rezolucijama 700x280 i tako dalje. Znači to sve dolazi u obzir preko full screena. Znači di se ne mora previše mučiti oko rezanja, konvertiranja u MP4 i tako dalje. Kome se to da raditi. Evo samo ću vam demonstrirati kako to direktno ide. Znači sami AVI file preko film u DivX-u se prebaci na Nokia, u DivX ga sam prepozna ovaj player i samo ga pokrenete. Evo ja sam već počeo to gledati pa me sad trenutno pita da li želim nastaviti od tamo gdje sam počeo, pa ću reći da hoću. Evo ga. I tako to izgleda. Evo samo da znate da se ovaj video, ovo što se sad trenutno snima, se snima preko Nokia N91. Odličan video ima N91. Ali je tu bit, evo vidite kako se vidi. Kada ćemo malo zoomirati. Vidi se odlično. Nema baš puno trzaja kako bi se očekivalo jer ima dosta jak procesor. Iako kad su neke veće scene ili nešto malo se ipak osjeti da nije televizija i tako ili neki player pravi. Ali sve u svemu je odlično što se tiče toga. Ekran je odličan sa odličnom rezolucijom. Sa 16 milijuna boja tako da se vidi odlično. Evo ga. Ovo je zoom na Nokia malo N91. Koji radi isto fenomenalno. Ali eto. Znači samo prvo DivX player se instalira i samo prebacite preko mass storage kabela sa kompjuter, prebacite AVI file, DivX film i pokrenete ga i evo gleda se. Znači ne treba nikako u MP4. Pa ovo, pa ono, pa tražiti rezoluciju, rezanje i tako dalje. Direktno ga producira, evo. Ima tu samo, sad smo izašli. Možemo i neki drugi. Šta je ovo, evo, možemo i ovaj pogledati. Opet ja sam ga valjda gledao. Ovo je Kung Fu Panda. Evo. Evo ga, toliko od mene.